Jehovah, 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 abafundi bakaJesu kodwa bengatshela ukuthi noJesu sayayazi indaba. Haleluya. uJesu ebatshela nabo bayathuka ukuthi uJesu uyazi kanjani le ndaba ngoba bebazi ukuthi bona bodwa bazi indaba uJesu akayazi. Kanti indaba lithi iBhayibheli wayekhona umhlaba ungakasalelwa wayengulizwi engulizwi enguNkulunkulu. So ayikho indaba eyenzeka phakathi komthunzi welanga uJesu indaba ekade engayazi ukuthi bona bayitshela ukuthi indaba uJesu akayazi kanti uJesu indaba uyayazi. Futhi uJesu ubo kunesinkwa kunemali yakhe okhokho benu kodwa imali abayidla okhokho benu bafa ayizange zibasize ngalutho.